Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizim kanal görüşleri, tuğanlar. Bugün Sancar'da çıkarılış. Sancar'dın bıştıları 3 yaşdagi güröň at menen kara at satıga çıkıp atat dostlar. Hazır mına attın tezligini de bir sıra görüyoruz ayabay. At tezdedi. At tezligini bir sıra bağlap tuğanlar. Tolluk malumatı sizlerge alıp bereli. Sancar, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Жақсымы Санжар, ден соғым? Hakikaten baka. Ден чөзім. İşlerin болды ау? Şükür, rahmat aka, özünüzde. Allah'a şükür. Bugün görsetüde екі çıgat eken ha? O aka, öspürümdür. Öspürümdür. Жақшы аттардын balдар aka. Da izleştirip, karaştırıp, dəlilдеп жүрүп algan attın balдар. Kектүүлөрдөн ба? Ova. Екі өтең? Екі öteң. Аталары жақшы пулга сатылып, жақшы результат көргөзгөн аттардын balдар aka. Ошондо быштылар экен да? Бышты 3 жашар. Тишин көргөзүп койлу. Тиштен баштап коелу. Бул кыргыз жылкыданбы Санжар? Таза кара байыр. Тазасынан. Ова. Ат өтө резуй aka. Резвойлугу. Немесе зардасы да атыл экен да? Тарбиясы дагы өтө келген aka. Тарбиясы келген. Эми чын көңүлүндө болгон болсо жеринен келип көрсүн. Келип, а? Келип. Бою канча чыгат? Aka boyu 1.60'ın üstü. 60'ın üstü. 60 deyin. 60 деген, ha? 60. Mına dostlar. Boylu aka. Таза кыргыз жылкынын Таза уругунан. kırgızcılık aka. Теги тектүү. Tegi tektü. Аталары күчтүү. 4 бүтүн takala koyduk. Tarbiyası 100% geldi. Ana bir iki жакка буруп койчу. Мына тарбиясында, зардасында бир көрөлү. Бурган буроолорун. Оозу да жумшак экен, ha? Ozu ya Melpek. Санжар, ушуну бир ылдыйдан кое бербейсиң ба? Oldu. Же өдөдөн ылдыйда кое бересиңби? Чапкылап көрөлү. Өспүрүмдүн чуркаганын бир баа бериңиздер. Күлүк чалыш деди. Айдашы! Мына достор. Чуркаштары камчысы жок чуркайт экен. Камчы тийгенден не болот? Bez kamçılı aka. Kamçı tiyse ötö canı çiğip ketет мынча. Жан чип кетеби? Жүгүргөндө агаттан биринчи агаттан экинчи агатка өтпөй жүгүрөт. Линия тегиз. Линия түп-түз. Жаныбар көрөң. Шоколад экен да бул, а? Шоколад. Шоколад. Туяктары тазабы Санжар? Таптаза aka. Туяктары таза. Алган адам Куда каласа кийинки жылдардан улакка чабып aka. Жакшы ат. Жакшы ат болобу? Жакшы ат болот. Мына бышты туугандар. Энчиге өтө бап экен амачы. Путу колу таптаза aka. Жаза энчи кыла турган ат. Жооштугуна. Кара туяк, бышык туяктан. Баасы канча? Aka баасын сата турган кылып коелу. Жакын кылып айт. 190 миң сом. 190 миң сом. 190 миң сом. Түзүксүн. Элдерге окшоп 3 миң доллар, 5 миң доллар талан түкүр эмес. Көңүлдө бар сатыш. Сатыш керек. Сатыш керек. Жакшы жерде парвайышта турган аттар. Бирок өтө тарбиясы жакшы алып койду. Ооба. Азыр муну кичине бир аз багыш керек. Эти жукарак. 190 миң экен, а? Ооба. Мына тууганда көрөң кашка. Бешинесинде тыйындай кашкасы бар экен. Оозу жумшак. Ат зарда. Кийин жалгырып өскөндө раса красавчик болот да болот. Байгеге чаба турган ат болобу дейм. Жок, байгеге эмес, бул аламандын атындай да. Шундай резуй ат экен. Резуй экен. Жакшы, бул биринчи номер болду. Мына танонуна бир баа берип коюңуздар. Дыханиясынан көрүп койсун. Дыхания, тано. Кимге жаккан болсо, чалыңыздар, бул биринчи номер. Кийинки караны көрөлү анда. Болду. Кой берчи. Мына достор, экинчи кара ат да келип калды. Бул ат жаныбар форманы бир көрүп коюңуздар, көкүрөктүн кенендигин. Бул деле бышты.
bıştı aka bulan. Çingör göz oldu da. Yani var bu çoğun attığın formasında bu ha. Göçtü atı şu aka. Smeshni aka argındaşkan. Kara bayır menen. Жақсы at. Taza kırgızılık mesela. Kırgız emes şu. Ne oldu? Boyu qaysı biri büyük? Boyu eko bir değil aka. Bir değil ha. Hı. Qaysı biri tez anda? Jerde tez jerde. Belki görün ba? Ha. Hmm. Bunu da minip içine emek kılsa bundan ham çıkat aka. Aha. Hmm. Aldı arkasını tartın. Aldı arkası. Kelle başın, kavak başın. 5 yıldız. İki canında tank davullarında. Ova. Biliyorsun sol can başında. Kana bastırçı. Bunun da tarbiyası жақсы okşaydı ha. Tarbiyası zor aka bundan. Жылы oğulçu. Ha buldu lan çok acayip da. Buna da az biz. Tuyakların canından tartıp götürüp koyuldu dağı. Tuyağı taze ha sanko. Taza. Ramın aka öte taza. Ha. Densoğluğuna, bar joğuna garantiya. Yaşamda garanti. İçi Taka hava beşi. koyup dur. Aldın ek tutu takalangan. Kazıkların kökürek başın bar joğu jayında. Krişkası ne bunun? Kiliçke koyup olduk. Koymadın mı? 5 yıldız boş gereken 5 yıldız var. 5 yıldızları var eken de. Ova. Bağısı kança olak bunun? Bağlar bir değil. 190'dan. Ekoten 190 bin son aka. Hmm. Çalaverse satıla turgan ile jakın ile Öte жерде. жақын соныңғы балап қойыпсың анда. Жоқ. Satış көңілді бар aka. Аттарда айып жоқ а? Ayıp yok. Tak. Мына достар, быштылар қара 5 yıldız менен Kazıda 3 öten, 2 öten 3 yaş aka. күрең шоколад 3 жаштагы. Attın Atlar. kellesinden qarab bildi etkim lan. Kellesinden qarang aka. Aha. Hak kelle. Kalk kellemden ha. Onda mesela номерді экранға жазып қоябыз. Қой ордағы. Оғыздарын жұмшақ. Бола тұрған аттар екен, а? Oldu Sancar. Sodama berek olsun. Cebir düşkünüm olup koyasın ba? Жоқ aka. Şu algan adamçı. Rahmatlı aytat qo'ying. Bağlar sonuna Attın koyuldu. müçölörü ham bar joq jayında aka. Жетелеп koyçu. Qarang. Ay, kim aytmoqchi, at bolsa shunchalik bo'lar aka. Ama bağlar talaşa turgan boldu Sancar. Qalaverishadi aka. Sodama berek olsun ha. Rahmat. İşine iyilik.